Psych! Oh. Oh, dwi'n gweld hyn. One 6-2. Cofiwch 162. Pixel. Dwi'n pixel yn siart. Ei, di hwn. 162. Geisio chdi. Geisio chdi ra. Geisio chdi. Hello, welcome to my... Digon da. Digon da. 163 da. Pixel allan. Pixel allan. Okay. Croeso i impromptu stream fi. O, dyma da, chi iawn. Dwi wedi newid lot o stwff eto. Dwi wedi ail wneud OBS fi gyd. Dim by choice. Nath... so ffyrst... Allai godi o'n ffwc beth o'n... Nath hwn fi... basically stopio gweithio. So, o'n i'n go... So... Ffordd ma... mental health fi efo stwff fel yna ydy... O, os yw un peth bach o OBS yn wrong, rhaid fi ail wneud OBS fi gyd eto. So, dwi eisiau siŵr bod dim yn gweithio. Ydy hwn yn gweithio. Mae gynna fi... Thing o'n i heb di set fyny at ages, de. Oedd, de. Oedd... Consoles fi. Ydy hwn yn gweithio. Let's have a look. Ydy hwn yn mynd i ddangos... Ydy hwn yn ddangos beth dwi eisiau fod ddangos. Let's have a look. Yes! Yndi, mae dda. Okay. Class. Class. Union ben eisiau. Anyway. Helo. Dwi wedi symud y chat, so mae o'n nes, so mae camera fanna. Mae camera fanna. Mae'r chat yn fanna. So mae haws, o blaen o'n i'n gorfod mynd fel la. That's sorted. Dwi ddim yn cael shower. Do, mae o'n... very... Use your head and shoulders, 2-in-1. Looking good. Gwyd ydych chi'n cadw'n iawn. Gwyd ydych chi'n cadw mor fresh a gwall fi. O'n i ddim yn mynd am hercan. Dwi'n trio sticio fo. Dwi'n cael shave ddo. Gyda fi bits yn tyfu well a lleill. So... Yeah. Does gyda fi massive plans am y stream yma. Mae'n mwy nid o'r ffaith o'n i eisiau neu siŵr what stuff yn gweithio. A i fi cael dangos world class Call of Duty. Fath arall hefyd, dwi eisiau siopio heddiw. Fel mae regulars ar y stream yn gwybod, dwi'n massive KitKat enthusiast. Dwi'n licio bod math o KitKat, KitKat gwyn, KitKat brown. Ond dwi wedi mynd amdan... Dwi wedi mynd am sandwich snack yn Cadbury's. Dwi wedi cael snack o blaen, y short spread. So dwi wedi mynd am sandwich snack. So fydd yn diddorol i weld os di hwn. Wel, snack ydy fatha 2 bloc o short spread fewn chocolate. So dwi'n gwybod beth i sandwich snack. So.
Oh. ASMR rwan. Barod efo'r ASMR. O, no, fucking... Mae'n compressor fi wedi stop hynna. Dwi'n di cael bites mwy... hafal. Yeah. So mae'r tyfu iawn reit diddorol. Dwi'n cael... focus. Mae'n gyda chi... chocolate. Shortbread. Chocolate. Shortbread chocolate. Ond... Mae y weld, de... Dwi'n gwybod os da chi'n gallu gweld. Mae gap y fanna. Mae twll y fanna. A mae twll y fanna. Ti'n gwybod? So... Dwi'n gwybod beth dweud am y tylla. Ond fel fan shortbread... Nice. Cwestiwn ydy, da. Ydy o'n KitKat bita? Ydy hwn yn mynd i repleisio KitKat yn tyfu? Na, di. A, cyn i symud i gem, de? Un thing arall. Dwi wedi bod yn bita hein heddiw. Mae KitKat yn mwy event. Na, ci, shit. Give me your carbon, bitch. Ynddi, mae o. Dwi wedi bod yn bita salt and pepper habas fritas. Maen nhw yn savoury and crunchy. Maen nhw yn sliced fried broad beans with salt and pepper seasoning. Maen nhw'n uffernol o hall. So, maen nhw fel la. Maen nhw'n uffernol o hall, do. Ww, ti'n y White Magnum. Ydy o Magnum brand? Ydy o'n... Pwys yn enw? Walls? Ydy o'n Magnum, ta dy fatha Little Magnum? Ydy o'n full on Magnum? Da nes di... Knock off. Fair enough. Fair enough. Dwi'n meddwl sy'n neb yn rhoi prynu full price Magnums ond pan mae'n offer. O, mae hyn yn neis. Ysio fi am logistics gyda o fi'n setio fyny camera a microphone yn y gegin. Mwys yn gallu cooking stream. Iawn tam. Dwi'n dall chi yma. Ie, y logistics y peth sy'n... na dau peth, really.
Oh shit, dwi'n... Ond, be sy'n gallu cwcio ddo? GoPro... Wel, sy'n gallu rhaid camera, sy'n gallu rhaid... hen ffôn ar pen fi, de? Ret, beth ti'n neud? Reloading. We're taking Bravo. The enemy controls 2 objectives. Get after him. Bravo secure. Last mag. Hostile airstrike near your location. UAV ready to deploy. Enemy UAV overhead. Cos, be dwi'n really sy'n i'n licio neud rhywun diwrnod fysa neud IRL stream rhwng Gaernarfon. Wel, dechrau off ond IRL streams o fi'n cerdd mewn llefydd yn Cymru. Mae pobl genuinely licio Cymru yndi, ond fel rhywun sydd wedi bod yn Gaernarfon, allu di ddechmygu... Allu di ddechmygu fod rei bits o Gaernarfon jyst ddim efo 4G. A.K.A. yr angles i'r wal. So fydd yn llefydd ni eisiau fynd. So ma' hwnna'n reid... Oh fuck it, so, teimlo wedyn, bydd i pwynt i'r IRL streams sy'n mynd i'n lle neis. Shit. Enemy UAV active. Enemies taking Bravo. Camera fi di sticio. Camera fi di sticio do. We've taken We've lost Bravo. Securing objective Bravo. Quick fix. No, ideal. Ond ia, mae'n Find cup. Enemy UAV. oh my god, Ymrys! No fel. Ond mae IRL streams o beth sy'n licio trio. Fi nath yna. Securing objective Bravo. Oh, The nice. enemy has captured 2 objectives. We're taking Bravo. Objective Bravo secure. We're losing Alpha. Enemy UAV active. Oh, nes i ddim yn gwn! We're taking Charlie. The enemy took So bet, nes i cael yn, nes i bron yn mygio yn Bristol anyway. secure. Hostile counter Cofio mynd i gig. overhead. Enemy securing Bravo. Cofio mynd i'r gig. 2000 and... Pan oedd album gynta Arctic Monkeys allan. Nes i... Loading. Nes i... nath bobl yn Bristol trio... Copy. Mygio fed y gynna. Recon online. Oh my god, Ymrys! We've secured 2 objectives. Hostile VSOL in the area. Hostile UAV in the air. Enemies take. We're taking. The lead is ours. The enemy took Bravo. Securing objective Alpha. We control Alpha. Be advised, UAV. Securing Charlie. Oh my god, Ymrys. Objective Charlie is compromised. Ond ia, mae IRL streaming yn Gymru bach yn... Ti'n be, o'n i'n Gaerdydd strwytha yn gwachad... Objective Bravo. Hostile O'n i'n Gaerdydd yn gwachad Bob Dylan, de? control Bravo. Oedd y 4G... We've taken the lead. Ti'n sy'n allan sefyllfa? O, cael mygio? Dwi'n cofio, dwi'n meddwl ydych chi'n just dweud nhw, ydych chi'n ddim am mygio ni. O'n i'n 16 ar y pryd. Dwi'n meddwl chi'n just dweud nhw gan i'n pres.
Changing mag. Oh my god, them res. Incoming. She was just charming wits, Vic. Oh my god. Objective Bravo is compromised. Get it back. Watch out! Incoming! Shit. We're taking Bravo. Iawn oedd o. Iawn o. Dwi'n massive Bob Dylan fan. In the area. A The enemy holds two. ond mae gyda fo reputation Those positions. yn gigs bilfo am bod yn meh. Secure Bravo. Oh my god. Bravo secure. Enemies taking. Iawn oedd o. We're losing Bravo. Flash incoming! Enemy securing Alpha. The lead is ours. UAV standing by. We're losing Alpha. Requesting recon flyover. Copy. UAV in. We've lost Alpha. Securing objective Charlie. Charlie secure. We've taken the lead. Enemies taking Bravo. Ond ie, oedd o'n oce. Nath o ddim i oncor. Nath o'n chwarae lot o hits. Enemy securing Bravo. Dim hits, really. The enemy took Bravo. So hynna bach yn siomedig. UAV in the area. Ond, ti'n hanner gwybod hynna fo Bob Dylan. Enemy precision airstrike. Find cover. UAV active. Switching mags. So oedd iawn. Order counter UAV. Securing Alpha. Hostile UAV in the area. Dwi yn mynd i Manceinion. Dydd Mawrth, dwi'n mynd i watchad Sugar Ross. Oh, fuck. So, dydd Mawrth, dwi'n mynd i watchad Sugar Ross. Band arall, dwi'n lyfio. Hostile VTOL A mae'r to-do list fi. holds all objectives. A dwi'n mynd o John Cale yn Lerpwl ar y nos Wener. Oh my god, ymrys. Ond, dwi'n mynd i John Cale o ffrindiau, dwi'n mynd i Sugar Ross ben y hyn. O ran y gwerth cerddorol, dwi'n really dechrau'n Sugar Ross. Alpha secure. So, Bravo. We're getting hit hard. Securing objective Bravo. We control Bravo. We're losing. so yeah. So gonna be lot o... A mae token y tren fi gyd wedi cael ei ganslo. So, Hostile UAV in the area. We've lost Bravo. dwi'n gwybod dreif am Manceinion. Mission failed. O, paid o deud na, paid o deud na, paid o deud na, paid o deud na. Wel, allai'm uploadio'r fod yma wan na. O, na, dwi wedi ffocin... Na, ia, y tren. Na, streic tren. So, allai ddim mynd ar y tren. Nath y boi ar y voice chat deud rhywbeth really amhlyserus. Dwi, allai reid y voice chat off. Ddil fi dyn hynna dda, really dda. Hynna ddil fi dyn hynna, really, ia. Ond ia, dwi'n mynd i Manchester, ond dwi'n gwybod dreifio yna wan. Dwi'n gwybod teleparking yna. So... Dwi'n mynd i'r O2 Academy ac aros yn y... Dwi'n aros yn y Britannia Hotel, dwi'n meddwl. Should be nice.
Hard point. Got your cover. Ydy o'n fatha'n overnight parking? Target area located. Subjects Secure in the hard point. Enemy UAV overhead. Cos rhaid fi... Enemy personnel at the hard point. Rhaid fi barcio... We have the lead. Enemies inside the perimeter. Tossing smoke grenade! Hard point compromised. Secure the area. Flash out. I'm loading. Damage incoming! Confirming next hard point. Stand by. Changing max! Damage! Enemies inside the perimeter. Target area updated. Move to the hard point. Yeah, ddech ymlaen. Covering a 6. Enemy UAV active. Oh my god, dim wish! Throwing flash. High quality player yma gyda fi. Bastard! Enemy UAV overhead. Enemy counter UAV is active. Locating the next hard point. Get ready. Enemy UAV active. Tossing smoke grenade! I'm with you. Hard point relocated. Secure the target area. Friendly UAV Recon online. flyover. Flashing line set. Rwy'n yma maes, rwy'n yma maes. Personnel at the hard point. Hard point compromised. Secure the area. Enemy recon drone is down. Flash out. Friendly UAV on station. Throwing Hostiles smoke! launched an SAE. Oh shit. Hardline activated. Hardpoint relocating. Stand by. Hostiles launched a cruise missile. Oh my god! Enemies inside the perimeter. Yndi, mae o. Mae o. Location Mae na updated. Capture the hardpoint. profiad personol fi wan, no joke, ydy... Mae na rei games yn well ei gilydd. Rhaid chdi cael fatha rhyw fath o grŵf. Munud ti'n cael rhyw bach o grŵf, mae o'n... Friendly SAE launched. Friendly care package in the AO. Ei, dod ti'n eich iawn? Ond ia. Ti angen llon llaw o games i cael y feel, de. Locating the next hardpoint. Get ready. Hardpoint compromised. Secure the area. Ond ia, mewn games... Enemy Ie, oce. Dwi'n cael well games ddim fel arfer. Be online. Target area updated. Move to the hardpoint. Friendly stealth bomber on the way. Drop point. Hostile UAV in the area. Hardpoint compromised. Secure the area. Oh my god! Enemies inside the Dwi'n dda go iawn. Lle di...
hwn un o games gynta fi. Dwi jyst yn cael y feel yn ôl. Enemy personnel at the hard point. Hard point relocating. Stand by. Fixed online. Planting sonar. Location updated. Capture the hard point. Enemy spotted. Yes, mae cath. Dwi'n gweld y cath as ages at it. Hard point compromised. Secure the area. Enemy personnel at the hard point. Enemies inside the perimeter. Confirming. Oh my god, dim yn gais. Stand by. Hard point relocated. Secure the target area. Game nesa. Trust me. UAV overhead. Fydd o'n... Claymore. Activating suppression grenade. Stone grenade. Hogyn Overwatch dwi erioed yn efe. King Max. Dwi'n yn rili... Oh no! Dwi'n yn rili'n siŵr pan dwi'n chwarae COD. Os dwi'n hollol onest. Hard point compromised. Secure the area. Dwi am neud controversial decision hefyd. Enemy personnel at the hard point. Friendly Damn it, UAV it's on coming. station. Oh my god. Point compromised. Secure the area. Hard point relocating. Stand by. Enemies inside the perimeter. Ie, dwi'n cael awful time yma. Location updated. Capture the hard point. Okay, dwi'n reit crap. Our Yeah. UAV is orbiting the area. Put my hands up. You're halfway to mission complete. Keep fighting. Enemy personnel at the hard point. Enemies inside the perimeter. UAV ready for targeting. No, 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 no. Dwi yn defnyddio yr AK-47. Confirming next hard point. Stand by. A hwn. Hwn di'r gwn ti'n cael efo Twitch drops chdi. So gwachio 2 awr o... Hard point relocated. Secure the target area. Reloading. Enemies inside the perimeter. Dwi heb di bod yn gwachod fideos o tutorials am y game yma, Toma. Fel arfer dwi'n neud hynna, i o beth yw'r meta gun a felly. Requesting recon Ond, flyover. Copy that. UAV is on station. We've lost the lead. Oh my god, pan ysyn na? Located Siw wel nhw. hard point. Get ready. Flash out. Target area updated. Move to the hard point. UAV is being a fuel. RTB at this time. What? Enemy personnel at the hard point. Friendly UAV online. 1 minute remaining.
Friendly SAE On your inbound. 6. Confirming next hard point. Stand by. Enemy spotted. Enemy in the area. Secure the area. Location updated. Tossing Capture smoke the hard grenade! point. We have secured the lead. Dwi'n well na hyn. Go iawn. Enemy personnel at the hard point. Dwi fi jyst eisiau guns dad o bob arall. Enemy contact. Hard point compromised. Secure the area. Throwing smoke! Ooh, Getting the next hard point. Get ready. oh my gosh, fi'n syth i'n pob mates fi. Hard point relocated. Secure the target area. Got bad day at the office, yma. Friendly SAE on the way. Tossing smoke grenade! Changing mags! Reloading. The enemy has the lead. Deploying Enemy order of personnel at the radar! hard point. 30 seconds remain. Hard point relocating. Stand by. Enemies inside the perimeter. Friendly UAV on station. Hard point compromised. Secure the area. Hostile UAV in the area. Target area updated. Move to the hard point. In flash incoming! O, da ni'n colli wan. No! Throwing smoke! Enemy personnel at the hard point. Hard point So ma'n dweud i fi bod tro? to the area. Oh my god, dwi'n awful. Sbia? Tossing smoke grenade! Friendly care package inbound. Our UAV is orbiting the area. Enemies inside the perimeter. Confirming next hard point. Ella dwi angen ddim sniper rifle yn hwnna. Mission failed. Return to base. O'n i'n awful yna. O'n i'n awful. So. Anyway, warm-up stream di hwn. Dwi wedi bod yn streamio ers dipyn. Dwi wedi bod yn streamio. Getting back into it. Un gêm arall ar hwn, ydyn, os dwi'n... Invasion. Un gêm arall. Ond, fath o'n i'n dweud yn yr Discord, dwi ar y lookout am games... well... Fel la dwi? Oh shit, na di. Fuck.
Oeh, be di'r... Hello, dwi'n internet fast. Oh my god, dwi'n gollid. We're getting overrun. Fall back. Oh ie, yeah, hwnna ar y list, yndi? Yndi. Iawn. Pwy mae pob yn hyn? Pwy mae pob yn hyn nesaf yn ei wneud o? Enemies deployed a counter UAV. Enemy UAV overhead. Yma di spots fi. Hostile SAE incoming. Ie, pwy mae pob ar gael ar gyfer hwnna? Fi di planio pobl nos fory. Planting Claymore. Getting hit hard. Hostile UAV in the area. We have taken the lead. Friendly UAV online. Where are you? Friendly VSO inbound. Dwi'n gwneud. Friendly SAE launched. I'm reloading. Sim! Hostile counter UAV overhead. Enemy UAV active. Hardline online. We secured the lead. Friendly UAV. Wow, mae gen ma'n lagio wan. Enemy UAV overhead. Shit. Lost the lead. Friendly UAV Ti'n mynd fyny? online. Enemy counter UAV is active. Oh my god, beth i'r lag yma? We have taken the lead. Loading. Gath i fyna? Friendly vehicles are inbound. The enemy has yet. Enemy Ah, ti fyny fyna. Emmet. Oce, dwi'n mynd... Mae station. hwn yn lagio fatha bitch. Hostile counter UAV overhead. Hostile UAV in the area. Be dwi'n lycio neud efo hwn ydi... Da chi'n mynd i fod high... Like in the AO. Da chi'n mynd i fod high end. Oh my god. The enemy's falling back. No! Enemy UAV overhead. Be am nosfaru ta? O'n i dod nosfaru. Sniper down. Our UAV is orbiting. Da amser i fi dod badan, o'n i dod nosfaru. Dwi'n rhy nosfaru. Friendly Iawn, UAV os dwi... station. Enemy UAV active. Hostile cruise missile incoming. Friendly cruise missile approaching target. Ah, na, ni'n meddwl mynd yn... 8 o gloch. Champion. 8 o gloch nosfaru. Yn neud yr un peth o to dwytha, ie. UAV is Fe orbiting. byddai eisiau joinio, gyn nhw joinio. Plan. Hostile UAV in the area. Just on. Friendly UAV online. Hostile SAE near your position. Mae'n ar rhywun sori, o. UAV overhead. The enemy is taking the lead. Mike. Enemy UAV active. So be, mae toed fi de wedi bod yn behafio.
Oh, no, survive. Dwi wedi cael sodla newydd. Cael dwi newydd just... Halfway to mission complete. What the gael fi fanna? Is en route to the AO. Enemies deployed a counter UAV. Gigawatt. Hostiles launched an SAE. So, dwi wedi bod yn defnyddio... Oh my god! Dwi wedi bod yn defnyddio sodla sy'n gwneud troed fi fel a. A dwi wedi bod yn defnyddio In the area. slippers hefyd. Dwi'n meddwl slippers di'r big difference, cos ti eisiau slippers chdi'n amal oed. So... Friendly VTOL A beth ydi o, cos mae'n gwneud troed fi in the area. bach yn wahanol. Airstrike near your location. Mae coesau fi yn teimlo'n knackered. Oh, stay away. Come on. They're driving them back. Force up. Requesting fire mission. Target marked. Solid copy. Order strike on the way. Enemy counter UAV is active. Moving up. RPG, take cover. Friendly stealth bomber entering the AO. So, mae troed fi... Good effect on target. Wow, be di'r lag yma? Mae hwn yn infernal laggy. Friendly SAE inbound. Leighton. Friendly UAV on station. Friendly cruise missile approaching target. Over halfway to mission complete. Heavy armor supplies are inbound. Friendly SAE on the way. Man. Yes, beth sy'n crowded. Ma, yes. Friendly UAV online. Cargo helo is inbound. You should... No. Target marked. Request fire mission. Solid copy. Friendly UAV on station. Oh my god, sbia? Dwi really eisiau chi wybod a dim machine fi sy'n achosi hyn. Overhead. Go on, stay alive. Ah, no! UAV is orbiting. Dych chi'n madam. Ie, so nos fori... O, sbia lle ni? So... Oh my god. Dim... Mae hwn yn... Unplayable. Oh my god, sbia? Friendly cruise missile inbound. Did you chwytho fyny? Na. Friendly cruise missile deployed. Hostile gunship entering the AO. Reloading. We're losing ground. Secure the perimeter. The mission is nearly complete. Keep pushing. Hostile SAE near your position. Friendly UAV online. Friendly UAV on station. Friendly cruise missile approaching target. Friendly SAE inbound. Fuck! Iawn. Ella dwi ddim yn full-time. One shot, one kill. The cargo
Pam mae hwn mor laggy? Mae fi'n efo internet hollol gwych. Victory na fe. Victory. Complete. Well done. Dy beth dwi ddim yn chwarae hwn, dwi'n mynd i chwarae Overwatch. Friendship with COD over. Overwatch best friend now. Oh my god, embarrassing. Embarrassing. No, make it embarrassing. Iawn ydy hwn fyd. Just COD, dio. Just COD, dio. Just mwy o COD. Just mwy o COD. Same old COD. Yn weithio da? O, ynddi. Ie, ideal. O, dwi'n mynd i chwarae Overwatch ys dipyn. Os ydych rhywun yn y chat efo Overwatch, ydych chi'n chwarae Overwatch? Gwch chi chwarae fo, os ydych chi isio. Just dim efo fi. Hello? Pan mae Overwatch fi yn fucking windowed mode? Pan mae Overwatch fi yn windowed mode? Worms. Ti fi chwarae game o Worms? Oce, iawn. Na. One player Worms. Let's go. One player Worms. Ti fi cael cael hwnna? Pa mae hwn yn over... Pa mae... Wow. Full screen. Apply. Hefyd, pam ti'n pigo hwn fyny? Game capture. Oh, yeah. Gata. Worms ta. Okay, dwi'n chwarae Worms. So mae Morgan yn gutted o'n. Worms WMD. Hwna dyn ni'n chwarae? So Worms Ultimate. Worms World. Oh na, mae'n 5 gig. Oh shit. Oh na, mae'n 5 gig. Mae'n 5 gig. Gobeithio allu super fast internet fi downloadio fo. We newid thing with quick. Worms. Kills. Worms. WMD. Oh na, mae Worms WMD wedi install. WMD ydy, ie? Okay. Dwi'n yn cofio controls.
Pam di chwarae hwn yn os iau? Yes, come on. 165 hertz. Let's go. Oh my god. Okay. Serious? Yeah. Hoeveel doet iemand zaal? Doet iemand physically in zaal chwarae gemau? Alli rhywun screen capio hwn? Y gyrfi Morgan, sgwch o dda. How to play. Controls. Primary jump return. Any weapon space. Oh my god. The damn hen worms with to be. Geith Morgan sticio fi Syndon Light Gun. Dwi'n chwarae'r games go iawn. Fi'n iawn mae Morgan yn nghofio de. Dwi'n just saethu pobl. Allai chwarae fi'n AI? Add AI. Add AI. Full wormage. Let's go. Dwi'n fod dwi'n llai o chat yn do. Dwi'n fod dwi'n chat na law chydig bach allaf. Supplies are here. I'm on it. Reporting for duty. Oh my god! First blood. Dwi'n cofio pan dwi'n mynd y gem o'n. With your cheese. Dwi'n cofio pan dwi'n mynd y gem o'n. Welcome to the cheese house. Better make your mind up. Ooh, extra mature. Ooh, royale with cheese. Leave me alone. Authority. Wow. Be ti'n neud? O na, dos o ma.
a beautiful thing. Supplies. Let's go. It's magic. Helo, croeso i'r stream, dych chi'n gwachad Boy 33 yn chwarae Worms efo AIs. Gobeithio ydych chi'n cael nos iau well o fi. Gawn ni shout-out i Morgan yn y chat os gwch o dda. Sut dwi'n neud shout-out? Sut dwi'n neud shout-out? Alli un o mods fe rei shout-out i Morgan. Second mouse gets the cheese. Ydy o'n gorau bod yn y chat i'n rei shout-out iddo fo. Sut dwi'n rei shout-out? Mild or mature. High level Tell me what it's all about. Worms play yma. High level. Kick some butt. So far we skipio'r AI. Can I get a ooh? Can I get a ooh? For fuck's sakes! Just you wait. Grab it. Ready. The perfect payload. Yes! In finish. Dwi'n gofio os dwi'n ffilm bodoli. Mae Worms... Fatality. Dwi'n... Professional cameraman yma. Hwna'n angry concrete donkey. Hwna'n angry concrete donkey, so hwna'n well. It's all about it. This is crackers. I am the cheese. Can't see the woods for the cheese. Oh. Yes, sir. You smell me. Cheese. Come on. Wow. Di game yma heb cael ei wneud i chwarae efo AI na do. Ooh. Royale with cheese. Leave me alone.
Be all eisiau? Elliptical sheep. Liberty Strike. Minions. Fuck, die niet gyd. Special payload deployed. Wel in zeg maar in unig yn erbyn yr AI. Oh my god. Mae o'n saff, sy'n mynd efo? They're very underwhelming. No! This crate could be great. So enjoying the stream, cos y stream high-end WMD Worms gameplay i chi heddiw. Yes, yeah. Just y gorau. Dim byd yn dweud ffaith o'n ni cael shitty time a COD. Who'd have picked one? You'll regret that. Vehicle incoming. Let's go. Let's go! The perfect payload. Oh shit. Ella ddim. Dwi'n lladd boi. Things are great on me. Mae'n dangos replay hwnna? Absolutely ddim byd. Extra, real about it. Time to get this wheel of cheese rolling. Dwi hollol dyfaru gan dyna chdi dod sy'n chwarae hwn. Hollol dyfaru. Tita? Leave me alone. Ready. Bloody sheep. Super sheep. Wow, wow, wow! O'n i'n mynd symud o? Chesh, yeah. Better make your mind up. I be, ia. I be. A slice of genius. Ooh. Just you wait. Surprise! Sut allai lladd hyn o'n? Yes, sir. Special payload deployed. Eat this. Di hwnna mae deg na dis, dwi'n efo. Cheese.
Excellent. Go on. Fi'n erbyn AI. Fi'n erbyn medium level AI. Let's go. Time to get this wheel of cheese rolling. Na fo. Wow, original, mate. You're looking a bit blue. Cheese. Dwi'n gwybod. God, dwi'n mwyn care, Williams. Iawn, dwi'n dweud, dwi'n mynd i call it there am hynna, dwi'n meddwl. Oedd yn test. It looks like a very successful test. Gai fi yn siŵr fod Elgato gameplay dal I fyny. Let's have a look. Elgato. Dwi'n mynd cael fatha... Beth yw da? Gyda. So, cyn I fi fynd, illa ddau... Dwi eisiau chwarae beth, oce? Dwi'n chwarae y gem thing na bori. Ond be fe yma allai chwarae? Daisy Dungeons Cymraeg. Dwi eisiau... Be geith Let's Play hir fi fod? Dwi'n fwy o games yn hynna. Be gai chwarae? Swn i'n chwarae fath. Alli ddechmygu pam dwi wedi prynu hwnna dyd si. Alli ddechmygu pam dwi efo PJ Golf 2K21. Ond, be allai chwarae? Beth yn y store? Beth yn y store? Let's have a look beth yn y store. Ond, dim un actually golygu di, mae set of consoles fi 9,000 oedd o. So, di gan helpu just plugio stuff fewn. Mae'n nuts, fatha. Anyway, iawn. Dwi'n meddwl dwi'n rhaid I bwtio fe fyny ar hwn. Dwi'n meddwl. Y Switch, di hwn. Y Nintendo Switch. Ond, be mae actually golygu di, dwi wedi setio fyny capture card fi'n iawn, efo sign efo dim. Which o llai hassle oedd o blaen. So, mae'n literally just tynnu. So. Artistic reconstruction o be dwi'n neud. Console. HDMI. Console arall. Literally hynna di wan. So, o Switch fi fanna, ond gynnu fi... Dwi'n meddwl Metal Gear Solid 3 hai fi fynd yn ôl at o gorffan. I think that's the dream. That's the dream. Ond, dwi'n off fan.
That's the thing. So, yeah. So nos fory, 8 o gloch, da ni yn mynd i cael bach o alpaca love. Os ydych rhywun eisiau joinio yna fo, mi fydd y Discord efo voice chat efo fi'n rhannu'r gameplay fyd. Ond y peth da amdan hynna, de, ydy, da ni wedi gorffan yr intro efo'r gêm Alpacas. Dath cymryd 2 awr, mae'r intro done, a fydd hi'n wall-to-wall, fydd hi'n wall-to-wall Alpaca Love. So, yeah. So, ymunwch nos fory am yr... Dwi'n siŵr nos fory, de, fi fydd yr unig medium Cymraeg fydd yn neud alpaca-related content. So, os da chi'n siarad Cymraeg, da chi'n licio alpacas, licio caru infatuated, dim otch. Os da chi rhyw positive barn am alpacas, a da chi'n siarad Cymraeg, da chi angen dod i'r stream nos fory. Ond hynna na i ddeud. Mae o'n... It's gonna be spicy. So, dwch draw, bottle o win a fydd i'n clas. Iawn ta, dwi'n mynd. Dych chi'n gwybod ti a pwy byddag arall sy'n na. A na, wel chi nos fory.